U redu, dečki. Akcija Kljun je uspjela. Ruke, što kažete? Potpuno spremne! Gdje funkcionalne rukice? Odmah iznad naših nogica. Ajmo, nogice, pokažite što znate. Juhu, ide nam. Sigurno izgledamo sjajno. Okej, dečki, idemo uživo. Ma da, Jozo! Znaš da nema hrane dok su na dužnosti. Ali jako sam slabo doručkovao. U redu, ja ću pričat. Bog pojdaši orlovi čuvari. Ha? Ona je opet radi onaj glas. Kasnim na moj dragi poslić. Prijevoz je bio gadan danas iz nekog razloga, ali dobra vijest je, uspio sam doć. Okret se 90 stupnjeva brdo. Ali dobra vijest je da sam uspio. Osobnu, molim? Osobna. Nisam siguran da ju imam sa sobom. Pravi se da tražiš po džepovima. Zacrglavilo se. Zaglavilo? Au! Koji to klinac radi? Stražari, budite na oprezu od mogućih uljeza. Čekaj malo. To se događa, Leonard. Skužio nas je. Mrtvi smo. U redu. Kužim što se ovdje događa. Kužim te skroz naskroz. Jozo, jesi li i ti skužio? Da, mislim da da. Da, Jozo. Znam točno što se događa. Ovaj ovdje je očito Novajlija! Da, uljezi u kostimu. Ček, što? Pa da, ti si novi stražar u istočnoj kuli. Jesam! To sam ja. Znao sam. Jozo, pusti Novajliju unutra. U redu. Puno vam hvala! Okej, dečki, unutra smo. Da. Uspjeli smo! Jesmo, jesmo. U redu, u redu! Mrtvi guzu. Oda, aha. Ma daj, idemo.